Želite da ChatGPT od prve poruke odgovara u vašem stilu? Ajmo mu se za početak predstaviti. Idemo na About You, odnosno o vama sekciju. Kad ispunite sekciju About You, odnosno o vama, ChatGPT će vas moći tužakati jer zna s kim razgovara. Ne, šalim se naravno. Kad ispunite About You, odnosno o vama sekciju, odgovori ChatGPT-a postaju još bliži vašem tonu, a to znači manje ispravljanja, a više kvalitetnih rezultata. Ajmo vidjeti kako se to radi. Otvorimo ChatGPT, kliknem na svoje ime, na personalizacija i ovdje imamo odmah ovaj izbornik o vama gdje možemo upisati nadimak, zanimanje i više o vama, vašim interesima i vrijednostima, pa ajmo pogledati i idemo isprobati. I evo ga, ja sam unio osnovne podatke, nadimak Vito, zanimanje konzultant za EU fondove i AI, više o vama naveo sam da preferiram stručan sažet ton s konkretnim primjerima i brojkama, rokovima, iznosima, postocima, proračunima i tako dalje, da u odgovorima koristi znači kratke odluke i bulete, izbjegava praznu teoriju i da predlaže sljedeće korake i nekakve svoje ideje da odmah možemo ga malo tu testirati i naravno na kraju najbitnije da ništa ne izmišlja, pa sam joj napisao nemoj izmišljati. Kliknut ćemo spremi i postavke su zapisane u settingsima samog ChatGPT-a. Sad ćemo provjeriti kako to zapravo radi i u praksi. Izabrao sam model ChatGPT-a 5 Thinking da razmišlja o odgovoru. Izbrisao sam one postavke koje sam stavio, znači svoje ime, odnosno nadimak i preferencije i napisat ćemo, dati ćemo mu jedan zadatak da napiše kratak email klijentu o pomaku roka, znači na hrvatskom da zvuči profesionalno i ovo je znači odgovor bez uputa i bez one sekcije About You. Evo ga, dobili smo prvi odgovor. Sada ćemo napraviti isto, ali ćemo ispuniti sekciju About You, pa ćemo vidjeti kako će nam odgovoriti i usporedit ćemo oba dva odgovora. Evo nas u novom razgovoru, postavke su spremljene, vraćamo se na ovaj thinking model. Evo nam opet isto pitanje, napiši kratak email klijentu o pomaku roka, na hrvatskom profesionalno i da vidimo kako će nam ChatGPT ovaj put odgovoriti s obzirom na to da smo mu dostavili, odnosno upisali sekciju About You, odnosno o vama i ispunili smo je. Vidimo da smo dobili čak 2 odgovora, pa idemo usporediti sa onim što smo dobili u startu kao prvi odgovor. I evo ga, ovdje možemo usporediti oba dva odgovora. Prvo odgovor koji smo dobili s praznom sekcijom About You, a drugi sa ispunjenom sekcijom About You. Prvi odgovor je dosta generičan, općenit, ne možemo iz njega iščitati o čemu se radi, o kojoj se branši radi, dok je drugi odgovor strukturiran na način da imamo 2 predloška. Isto tako on ide već u srž, u materiju posla ovog konzultantskog, tako da svakako je puno kvalitetniji u odnosu na prvi i uz kratku doradu u smislu određenih inputa zbog čega se došlo određeno kašnjenje ili pomaka, možemo ovakav mail i poslati. A i ono što je bitno, na kraju nas je i ChatGPT pitao da li želim da nam ispuni sa konkretnim datumima jedan od predložaka, odnosno da li da mu damo još neki input kako bi mogao finiširati sami mail. Dosta korisno. I s time smo došli do kraja ovog videa, ove druge epizode u osnovama ChatGPT-a, gdje smo postavili sekciju o vama, odnosno About You. Template, odnosno predložak, možete preuzeti iz opisa videa i na portalu Konsultant.hr. A u sljedećoj epizodi postavit ćemo custom instructions, odnosno prilagođene upute i na taj način zatvoriti priču sa ovim osnovnim postavkama ChatGPT-a u kojima ćemo onda znači postaviti i memoriju i sekciju o vama i sekciju prilagođene upute. Vidimo se u sljedećem videu, a do tada kliknite na jedan like i subscribe i ako vas zanima neka od naših edukacija, svakako nam se javite. Vidimo se, pozdrav!